Kuki News vezo se na bon chavin lem nei vin tu ni nisim thumni ahita in August 3 2025 ahita in tunin jong UKNA hon Tanusri pande khana abol na chungchang ole India in Russia thau ki chathau thau ding hi ti a THUSO Ahin bol na ho helchet na hin bol kin hitin hichi India in Russia thau ki chathau thau ding hi ti a helchet na hichi chungchang anasai na ho hi a hi le amasa a chu Donald Trump in India le Russia economy hi dead economy ti a hi anasai zia mi izat ham khat hin azat chom journalist zat chom ho hin thu adi lo wa anasai do wa ahi lo le Donald Trump na san ke jong hi agatong of ti ho jong hi mu ahi in hichiwa hi mi tampin het thim lo deu ka sanin het thim na divin tu ni a hi in sai de wai hichiwa news ga veleuchan the New York Times ahi in hichiwa the New York Times in anasai na banga hi India in Trump in ito banga India gi na bol helang Russia to economy ahi lo le Russia to akizop na ho hi su tan ding go jong le India in tu ni chan ge ya Russia hi iti laya patna India in hungkidin pi ahi in chule India le Russia relation hi chu ho mai ya se thei ahi poi ti jong hi hilchit na ho anabole ti ho hi mo ahi in India le US ki ka relation jong hi I chan ham khana hung hoi ahi tain masang lai tilhen India le Pakistan anaki ha boy la ya chu US in Pakistan anaki tho pi za ahi India in US ho hi khutita anavet lo ahi in ahin la US hi alang khana chu China to jong ki to loi China to jong ki to lo ahi ba na chu US in itiam khana thil ho galvan hita ta ahi lo le nge la cha hita ta sil le chen hi jong le thil ho mong hi business building a hi le chun wa noili se na population tam na pen chu Asia gam ahi in Asia gam sunga jong chu China le India gam sunga hi mihim tam pen chule India le China to trade bola hoita trade bol theya India le China in hoita van ala lut na ho thil le lo ala lut ho hi economy hung sang pe jing ji ahin la US in China to kito lo pha na chu India hi kanga ahin zol la India in jong I chan ham khat tu chan ge ya jong hi mobile ho jing jong hi ga velo hen China van ho China apps tampi a kha pi a US van ho acho na ho a hi lo le US thil ho tampi ahung ki man lo na jong hi India le US ki ka relation ahung hoi je a chu iPhone ho jong hi I chanam khat India gam sunga manufacture hung ki bola ita chu relation hi hung sang do a hi ta in ahin la Donald Trump ahung kai zawa hi Russia le India ki ka relation pa hi avet na hi le ama ho to economy ama ho gama van thil ki cho ho to hin ahin te ka hi le chun asum hi Russia gam sunga lut hi tamzo ahi ni za chu US hin India hi ngona za chom abola nang hon Ukraine le Russia ki dona ahi I chanham khat na to sot je wa tu ni chan ge ya Russia hi pangjing thei ahi ti ho jong ki ngona zat abola hi ta chu India le Russia ki ka relation su tan na dinga hi nasata pan ala jing ahi ti ahin la India in Russia to Russia gam sunga thau kila hi kinga lo ding ai hi chiwai ki cho jing ding ai aji chu US ho thau hi cho a hi le barrel khatna hi example a chu $10 a hi ai le Russia gam sunga hi $6 ho tabang a hi lo le $6 le $7 ki ka a hi na hote ai le chun I chan ham khana hi nim zo a hi
India chu khutita standard nai lo tilan develop mong nai lo a hi za chu aman hlom lang he anakidel a hi in tu le tu a jong hi India le Russia relation jong hi I chan ham khat na ki zop mat na ho jong hi hat chi ai ta chu pangjing a hi in ama sa jong chu video ma sa jong chu kana sei ta in hi chi risk su hat na ding a hi lo le economy chung changa jong hi currency ho jing jong hi China Russia India ki tho khoma sim ding to gon ho jong anane vi ti ho chan ge hi mu a hin tu a jong hi Trump in India hi chi to banga hi a hin bol kit na hi le India hin quad sanga jong hi BRICS hi I chan ham khana to sot na BRICS currency sim do ding jong hi to gon a hin nei Meitei a hi ti ho chan ge hi a ching a them ho THUSO akona ho jong hi mu the a hi ti pa chu ga sei the wa hi in aban le Donald Trump in India sanction abol hum zo nunga telen tariff 25% abol hum zo nunga hi tua hi Pakistan ho hi thau sop lai ding Pakistan ho zo hi thau pi ding Pakistan gam sunga jong hi thau la do na ding ho jong hi to gon tampi anei ta vi ti ho chan ge jong hi mu hi in ahin la iti ta le ahin la do deu ham ti pa wang hi sei thei a hi pon hoi la ya la do deu ham ti hi sei thei a hi po in hi jong le US in Pakistan a lep na chu a hi le nagam sungu vai thau tampi a hi in hi cho ila do de vai ti a hi a hlem lungdam thei ti ho jong hi mu a hi in China to na sata US akido jing wanga hi nga akigal jing wanga hi Pakistan hi China support na sata pangjing khat a hi in ahin la tu a hi US in jong Pakistan hi na sata in to so joy India sanga ti chu I het theine diwa in seu a hi in India hi Trump in I tabanga sugen the hen lang tariff acha chom bol jong le India in Russia to relation hi ki maintain jing ding hi chiwa hi koi machan I macha asu set zo lo ding he aji chu India jong ama changa ki vai po khat gam a hi in hita chu US statement pi ze a hi lawale US in gi na abol ze a India in hita chu ama ho policy no ya na tong thei pon ti hi India in don but na anei ti chu I het thei ni divine sewa hi in chule India le gamdang dang ho trade relation hi ga velo hen I het thei ni diwa chu currency hi Indian currency asan thei ni dinga hi India gam sunga ko na hi country dang hon nasata van ahin cho tingu le bo hin hi chi currency chu hung sang chi a hin mi khan khanin ita Indian currency hi gam hi ti hi ya a hi lawai le democracy a dinga chong alien loi khat ya ipi bola currency hi hard do thailo helam gam dang ho sanga hi ipi bola niem zo ham ti ai le export atam lawai le chun currency hi hat thailo ai ti pa chu iga he theme na diwa hi chu question ne hin bol dung zui wa chu neu chai ga sei be wa hi in chule India in gamdanga ko na thau ala na ho hi ga velo hen hi chi hi Russia a hin Russia gam sunga India in thau ala lut hi 45% cho 100% la a hi 45% tabang hi Russia gam sunga thawala chu India abana hi Iraq gama kona 18% hi in Saudi Arabia kona hi 12% hi in UAE kona hi 9% US kona 6% bo hi hiza hi US in ama ho gama thaw akila lut to Russia gam sunga thau kila lut hi ate kha ting le lung hang ziu hizi a zong hi I chan ham khana US in India chunga tariff abola Russia gama thau na so thailo de hi ti a zong hi realiza ram khata sei a hi tain ahin la India in tu ni chan ke a India in relation Russia to akizop mat na pa hi asu job jing a hi ti pa hi mo thei a hi in hi chi to bang
thil eng sit na zi a hi lawai le economy ho avet na hi le eng sit na anei zia US in thupon a hin nei zia chu Russia in jong don but na anabol kitnin hichiwa US in India chunga eng sit na abol jing hi thildi lo a hi in chule US in India to relation asim god pa hi ta san thei ta a hi poi partner hoi ta dinga ta san thei a hi poi ti a chong chu Russia in tu chunga hi US ho jong don but na anabole ti a hin loi khat ka hi a hi lo le relation hoi ta ka nei ti nunga hi ta chu eng sit mana I partner khat hi chi to banga I bol thei a hi le chun loi phata a gel thei a hi poi US ho hi ama ho ton na ding bo ki vet no hi in a partner ho I to bang partner ka nei ham a hi lo le I to bang relation ka nei ham ti a country dang dinga hi lunggel nei mi a hi po vi ti a hi Russia in jong hoi ta US ho THUSO na chung changa hi don but na na nei a hi aji chu Donald Trump in tu chunga India le Russia economy dead economy ti a anamin vo je a hi Russia ho jong I chan ham khana lunghang a hi ti pa chu niga het the ni divine se wa hi in chule Russia India chunga hi chi US in tariff 25% ahin bol zonunga hi ga velo hen Indian currency hi US dollar khatna hi amasa chu 44 45 84 85 la ho hi hunge ahin la tu a hi chi 25% tariff ahin bol zowa hi 87 lang pi ahung ling ki tai ti ho jong hi mu a hi ki ne hi ni chi chan chu gam dang chungchang a hi lo le US in India gam sunga tariff 25% ahin bol na chunga I chan ge effect nga a hi lo le India in I to bang don but na PM ti ho I het theine diwa I ga sei thewin tin tu hin I gam sungwa til so ho ga vekil lo han UKNA hon THUSO thupon ahin bol na ho ga vekil lo han ama hon hi chi thupon ahin bol hi jan hi ahin bol a hi in chule hi chiwa thupon hung ke bol hi athing ta asai dinga chu hi chi tanu sri kitinu journalist nu adinga hi kiso ahinai ahin la hi chi igam sungwa hin puilut ho dinga hi adi sana se wa hin a chaina pena hi ga velo han achunga point ho hi 15 August ka nge a molso din organization in het sa na akisei nu le ahin puilut ho het dia thupon khauta hin kinei a hi ti pa hi ahin so wa hin ti chu hi tanu sri hi ahin puilut ho dinga jong hi THUSO kinei khum a hi ti pa hi chiwa ko na hi mu thei a hi na ji chu tu le tu a ama nu na to ho hi a hoi poin hi chiwa UKN hon a sei na wa jong hi debt free mail ha a jong chu ama hin X account Twitter itiu ho etwai X a ki khel tan X account na thu anata do ho bang chu hoi ta ki vet chela hi le ei ho kuki cha te adinga thil phalo tampi ana sei do e ti a hi hi ze a chu hi chi chung changa hi tanu sri pande kitip nu hin ipu ipa chon dan dung juya organization le mi pi ho hi ngai dam a hin ki thum ding hi hichiwa hi ngai dam point ni na a hi point khat na ngai dam ki thum lo wa hi le chun kuki zo nam mi te chen namun zo se a hichi journalist nu hin mun anei theilo ding hi tia jong hi point ni na a pi ki no hen point thum na a cha hi le kuki cha te gen theina le athip na a hol do ho zo si adi a phone do lo wa hi le ama hi kuki cha te gam sunga ko na theilo ding hi tia jong hi hil chet na anabol kir ve ti jong hi mu a hin chole CSO makai na a kipan hum ding a hi ti a hin hi chi kuki ka som khan kho athu kitan hi
na sa lova hi le honung le aman mo ki pu ding hi ti na a hi in chule UKNA in chapang som le ni kum som le ni hi chu ho hi ada da a anaki pan sa i ti a sei ho jong hi thil di lo hi ti a jong hi a sei ki win a point group na a hi sepai kem a sei na wa in 27 sector a pan sa fake journalist a hi na sarkar in jong a hol chil dia het sa na kinei e ti a hi in hit tabang kivo pi a CSO zo se koima kidem lo ding a hi athu su chin a hi ka se ati a hi in hi chi hi etiam khana a kizop pi ho hin ama hin puilut ho a hi lo la ama to ki tho jing ho jong hi chi THUSO hi a het lo ding a hin ama chu kol a hi in hi ja chu ei paw a het lo ding a hin la UKNA hon ahin so na ji piano hi a hi la ahin puilut ho ei mi ho hin ei pau i het ma hi ni za chu ana hil son na ven lang a hi the ai le nang hon na hin puilut no wa hi le a puilut hon jong a gang thelam pe na sol do de wa hi ti pa a hi lo la ngai dam a ki thu ma a thil so ho chu a hlap ding a hi ti pa hi ahin het sa naw ahin bol wa hi ti pa chu het the ni diwa UKNA ho thupon iga sayu ahi in tu hin Kuki student hon governor hinga lekha na pi na ho ga velo hen Kuki student hon zong tu a hi het jing ke wa hi in exam MPSC kiti Manipur Public Service Commission noya exam umzi na to na mun ong ho ita cho exam umzi ho hi chuchan pura jong hi center khat ni koi pi event ai thum na ananei ve ti jong hi mo ai kinin hi chi hi alang khana ga ha seidinga jong chu ki phatlam oma hi na ji chu e ho hi Manipur noya ka nom ta po ve atuma ki vai po ding ka hi ve atuma ki vai po ding hi ka dei ve ti a ki thum ahin le THUSO hi ivet ting le tu ni a hi e hon i dei lo wang wa hi ilam kai ho hin Manipur government hi izop jing na lai ham ti zong hi akisei nom di ji na ji chu hi chi wa hi Manipur Public Service Commission ho a jong hi exam bolding a jong hi kugot na inei jing ham a hi lo le EP bola tu ni chan ge a hi chi service ho hi thum ham ti jong hi question tampi ahung ji a hin la iga he thim na di wa chu a hi le hi chi hi tu le tu a e ho hi separate ki hinai lo a hi ja chu henge alang khat a chu bol thei a hin la itiam khat na separate hung hi lo han hi chi chu atuma hung thei ne dinga chu service ti chu exam center jong hi ei gam sunga le ti a hi thum na kinei a hi ti a hi in hi chi Kuki student organization hon chuchanpur gam sunga hi chu tabang exam center a ding a deina pau jong hi azi adang a hi po in July 11 a thu notice anaki bol dung zuya Manipur government in notice anabol dan dung zuya cha hi le tu ai Meitei to Kuki community ho kichon to thei talo a hi ja chu center ni a anaki koiding hi chi center ho chu a hi le hi chi center ni ki koiding chu a hi le khat infal capital a ki koiding khat hi Guwahati a ki koiding a hi ti a hi ja chu Guwahati a kona hi chi Manipur a kona Guwahati gajot ding hi ei ho ding a chu thilha sa ABAN le ilam zot na ho zong ha sa a hi in tu le tu di a hi khat le khat ki zot to na zong ha sa a hi ja chu ai the ai le ka gamu wa zong hi khat hen ipi bola Manipur government na to na chu hi chi Guwahati lang pi a thei ding ham hi chi sanga chu tu a hi khat le khat ki chon to thei talo ka hi tiang ole ke ho gam sunga jong center khat ni koi pi event ti chu governor pa hi nga hi ke so hon le kha na pi wa hi ti chu het thim na divai ga sei be ke wa hi in chule Kuki student organization Sadar Hills langa ko na jong press release sung ke bol na hi ga velo hen jan hi ma in bol wa hi
hi chi hi athu hi in a simso ke deu ka ta sanin tu le tu a government teacher ho hoi ta na to lo jewa igam sungova chapang ho le khasim hasam ahi lo le government school de a hi thip na I ma cha lo ahi wanga private teacher ho sanga private teacher lo sanga jong hi tamzo kisan ahi win government teacher ho hin ahi wanga a quality vet ting le hin I chan ham khana ma ho hin chapang ma hoding ngi gel talo chapang ho future ding gel talo wa ama thalhenga skula oza adang asol loi jong chule a school jong chu hoita function lo ham ti hi ki hello a hi za chu tu a hi KSO Sadar Hills lang ho hin hi chi Sadar Hills block sunga ho zo se a block nga hi inspection ki bolding hoita vet chil na hung ki nei ta ding hi ti a hi THUSO Ahin bol ve ti ho jong hi mo Ahin ga he them ne divai chawa hi ate ka na khat ga sei lo han pasal khat hi DTO office a hi na tongin tisu ama hin driving license ho a hop do ji a hi lawaile ama hi officer khat a hi in hi ta chu driving license min a hin kisiam ting le tes a bol sa wa gari tol sa wa a tol thim am tol thim lo hom tes a bol wa pass it ting le license a pi ji wa hin a hin la ma hin a ko ma sum hin pi chu license na CMP ji ai ta chu license na pi ji le ni khat hi ama a office a ko na khopi zot na dinga hi kilometer izat ham khat gam hla hi bus a hung to le hi chiwa license na pi pa gari he theilo khat pa gari a cha hung to kha in lampi ka hi accident ama zong a thi thai ti to bang tai a hi in tu chunga ei ho gam sung ho zong hi vet na hi le e ho hin sum ne do na ding si to banga hi teacher na I to nom dano a hi lo le I hol dano wa hi a umin I cha inau te ho le kha il ho hi I chan ge a phat chom na nei wa ma ho hin I chan ge a het na nei wam ti lang pa hi ho sa na nei lo wa sum kisan thei po wa hi le ti to banga hi teacher a ki pang atam ta je a chu hi chi to bang THUSO ho hi hung ki bol kha hi ti jong hi het thim diu ka ta sanin hi chi to bang a hi le chun tu a pan a hi pan la tha o hi tin mi gam ho wanga ki sei thei po a hin la I gam sung zenga hi ei ho gam sung be a hi the a hi le hoi ta chapang ho future ding ngai to na puma ina to na ho hi sincere ta na tong leo hen ti pa hi inami te ho avela kain tep thei kit hin tin tu hin fencing chung chang ga sei leo hen fencing chung changa hi eastern zone langa KVV hon jong thupun a hin bol ho jong chu inamu so ke wa hi in hi chi fencing ki bol hi KZC in hon phalna api je a ki sim a hi ti a jong hi ana ki sei a hi in a hin la doctor pun a hin sei che na ho jong chu innovet so ke deu ka ta san TC network ko na holim na ana nei na wa jong chu doctor pun jong hoi ta a holim na chu hil chet na a hin nei ho jong chu I het so ke deu ka ta sanin tu le tu a hi India in jong a tho lel pen chu a hi le Burma gam a hin Burma to boulder hi a hi Burma to boulder hi masanga patna ipu ipa khanga patna hita chu naga ho jong Burma a umu India a jong Mizo ho jong Burma a jong phai gama jong India a jong Kuki chate jong hi chi to bang ma tho chu hi ven Burma a jong ki India a jong ki a hi hi ja a chu hi chi boulder ho hi a hi the ai le kha loading free movement thein ding ti a hi to gon ana sa a hi in a hin la tu chunga hi Burma hi na sata hung boy ta in a hi le hi chi a hung boy ba na cho e ho gam chan ge a hung boy pha na hi ama ho lung ge la chu hi chi lai gal ho chu virus het de wa hin na ho jong hu khal khat akikai to banga khu hi chi Burma gam sung a boy je a chu hi chi nat na chun hi chi lai mun ho jong a hin pha a hi tai ti a hi fencing a bol go no hi in chule
hi chiwa asumo jong hi ga ki seile acheng ho jong ki kit na hi hi chi boulder ho hi zan nei lo ta I hon sum kol veina inei zi wa nga sum kol veina ho jong cho aphalo ngen drugs sum kol veina hung tama hi ta cho anom nom in anop nop a bol jing pha na hi kilometer sang le zagup le som li le thum fencing balding ti a hi India in to gon a hi nei a hi ta ni chawa jong he savin hi cho hi adi se na smuggling ho ki bol na ji a hi lo le drugs za chom chom ki bol na ji a hi hi chi hon I chan ham khana India gam sung a to kha ding a hi ta ni za chu fencing balding a hi ti a hi to gon a hi nei a hi in chole zali le ti lang pi hi fencing hung ki bol chai a hi ta in morele hi chi Manipur le Burma boulder hi 9.2 kilometer ho bo hi vat a hi ta in hi ho jong hi a bon cha hin kha tup ding ti a hi to gon a hi nei jung a hin tu le tu a fencing a bol na pau hi ivet na hi le chun ei ho KHOT chen ho hi nasata a hin bol a hin hi chi bana hi mizo ho hi hen naga ho hi jong le hi chi boulder ho jong hi a bon cha kha ding hi ti hi Indian to gon a hi in government pa in to gon a hi nei ta ta a hi le community niau cha cha hon hi ta chu boulder hi china bol thei lo ding hi ti a kha na ding ho hi ta ta a ki kham zo zi lo hi ti pa jong hi het thim na diwa iga se wa hi in hi chi chung changa jong hi nasata a tuni a jong chu hung viral khat aum kinin hi chi boulder fencing ki ball pa hi a thi ho mel het lo hon izan ham khat anaguvin a machine ho na san ge a jong hi anagu ta je win tu a hi Indian army ho panla na zala hi India le Burma ki connect na ho josi a bon cha kha tan a hi tai ti ho chan ge jong hi mu a hi kin in hi aban le tu a hi government of Manipur in THUSO khat a hin bol kit cha hi le SDPO poso jong hi mun som le ni a hon bedding ho to gon a hin bol vi ti ho jong ki mu a hi in hi chi a hon got na ho hi a hi le kangpo pi tengnopal kamzong phelzol noni hi chi ho si a hi pos hon bedding a hi to gon anei vi ti pa hi mu a hi kin nei hi chi hi alang khat a ga sei be lo hen Meitei government ho hin tu a hi policy za chom chom a hin go no a hin hi chi hi henge ama hon hi che wa hi sau ta ji u a chaina lang ka hin la lo a hi tain mo a hi theini de wa chon a notice bol hi a bulang bo ka hin la hi ama hon a seina wa cho a hi le hi chi kangpo pi tingnopal kamjong phelzol noni ki ti ho hi district tha a hi in hi che ho a hi police station atha hoita subdivision police officer to na ding poso hi ki sim lo a hi ni za chu hi che ho jong hi sim phat phat hi che hoi ki sim hen lang hi le tu a boy na ho jong hi I chanam khana ki control thei ding hi ti langa he apanguvin Manipur government hoi expand bol na ding hi to gon ani jing ve ti jong hi mu a hi in a hin la hi cho a hi a hin bol vai le ei ma mi ki koi kit ding hinam a hi la vai le ama ho mi a hin koi gon ham kol mi a hin koi gon hom ti ho wang hi het a hi po in hi jong le tu a government of Manipur in hi ta chu center hi nga thum na nei high court hi nga ana thum na ho chu except ball a hi tai ti pa chu phalna pi a hi tai ti chu I hete ne diwa in pon back in a hi in chule Meitei ho hin hi chi lungel keu chu a hi point tu a hi buffer zone masanga ikiboi ta lai waning kum laia lo a hlo theilo na ho jong hi tu kuma hi a hin hlovin milong ho atil le atil do phat no wa hi tu a hi milong ho mangcha a hi buffer zone ho kala jong hi lo a hin bolovin ei hon tu ni chan ke a hi buffer zone ho kala I lo ho ga ki bol lo a hin la ma ho hin kei ho gam a hi ti a hi buffer zone ho kala hi lo a hin bol jingovin lo bola ki lep ma I gam sung ho hi a hin
chun lut jing ta ve ti ho jong hi mo en ka nga hi ta hi hin bol wa ki boy na ho hi ka nga su thip ding tai ma hi to gon anei jing wa hi ni za chu ku ki cha ten jong lung thim pil ta le ilam zot na ho wa hi ching thei ta na I to lo wa hi che ho hi ado dal na thei ama ho gam sung hi jong le buffer zone kiti hi tu chan ge ya gal ki chai nai lo hi in free movement jong nai lo hi in hi che ho hi a ho kal thei lo de hi itiam khana a hin ho kal lo wa boina ato vai le ama hon mo ki pu di wa hi ti pa hi iso khuma nga in hi chi hi e ho ki so khum teng ola ama na man mo ki pu ding hi ti ho ki so khum bang wa hi meitei ho chunga jong hi THUSO khum angai tai aji su itiam khana boina hung hela ama hona pat no hi han e hon I pat no hi jong le buffer zone a boina hung ma hi le nung le kuki cha te the mo I chan na theu tampi hung the hi ti pa chu nga het the ni de wa in seu hi chan chu hin tin he them so ke de ta sanin UKNA in thu phun Ahin bol na le India in US don but na anei na ho ahi lo le US in gi na Ahin bol na chunga India in Russia thau ka cho tho de wa hi ti I het thim na divai hung kiel che the now hi chan chu hin tin tu ni ku ki news ve zo se na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen